ko himen ko para bayin hau trai Jesus Christ mindakas ngi rake yaka sngi buram jongi klung balului balasha penya dau heret namar ujisu kabakong san kalong jingïap namar ujisu kiklung balului kimbatip bale kilaya bale uheret ula penya Henry namarba kilalong kibalui-lui namarba kila pediang ya ke jingïap namarba kila ple ya ke snem nagabenta ujisu ki kilalong martir nagabenta jungu Chris uno ubriu bakloi ben ple ya ke snem nagabenta ke jingïap hawu Chris kin kilalong rikui don bon kibri ba ple ya ke snem namar ke jingïap ka jia badu weipat namar kaspa namar banyok ya kaburok namar bantu ban penjot ya kiwei namar ka ri don kipa kelon iap kam da me shipai henry kimde ki mater nagabenda ukris ki mater nagabenda ukris kilong kipa im ya ka jingïap badu ukris bad kedau jon ke jingïap kalong ukris nagata kedau wadlara kini ki kelung ki bampat yusno syapang ujisu bad ki bampat donro ka bor ban sautu ya ujisu haba kilayap namar kilayap mater kila kelalong rikuit bad ka balang ka bu ya ke jingkan mau jonki ha ke negasngi ko himan ko para ha ke ju ka por mendakas ngi ken mauru ya ke jingïap jongo Francis de Sales Bakhuid kade haka arpo pra tarik December kat Henry's pa arpo u Francis de Sales Bakhuid ula kalan na kane ka parte haka por ba ulaya ulalong bishop kumba arpo snem de nagataga daw uni usnem ulang usnem uba kerpang nagabenda jongi ki MSFs ki missionaries of Saint Francis de Sales namar ngireke 400th year of his death but mindakas ngi ko himen ko para ki MSFs ngi kot yalade minda ngi kotro Francilians ngi kin mau burong ya Francis de Sales Bakhuid hoy kasngi buram jonga Francis de Sales Bakhuid kalong haka arpo sau tarik January namar day haka arpo sau tarik January la tep iyawu ha ahnasi bad ngila bu ya kataga sngi kum kasngi buram jonga Francis de Sales Bakhuid wadlada ulayap haka arpo pra tarik December but nadu kata ka por jonga jinkhalat nadu kata ka por janga jingïap jangu ki sister visitation kila buram iavu but baor ki brio ha anasi but savoy ha France kila kain iavu baulang urikuid namar ke jingim kaba uem kalong ke jingim jongi rikuid namar ngidon ha padeng jongi ya ki rikuid ki ba kabba ki dang im ki brio ki kain ba kilong rikuid kum ke nuksa Mother Teresa Bakhuid jonga Calcutta kadba kadang im bar gibriu kala kain iaka balong rikuid haka ju ke dur ya Francis de Sales Bakhuid kadba udang im ya ke rukam ba ula im ya ke rukam ula shakri ya upai jongo Blei ya ke rukam ba ula yalap ya ke rukam ba ula penbreyang ya ke kubur baba ya ke rukam ba ula penyade bat kibriu ya ke rukam ba ula seng ya ka seng jongi visitations states of Blessed Mother Mary ya ke rukam ba ula sneng ula karau ya ke rukam ba ula to ya bon gi god ban penim ya ka mensiam jongi briu kum ka introduction to devout life love of God but kive ki jingto kaba kerpang kabalayara bante ya ke jingim mensiam jongi briu kala pelong iki beriu ban sautu ba uni u bishop ulang rikoi dinaga taga daw ko himen ko para wat mindaru don bon ki rim yaki riniam
kiba shim iyawu Francis de Sales Bakhuid kum nongda jonga jingim joki. Ki Salesians ni on ya ki Salesian sisters. But buon ki seng renium kila pedang ewu Francis de Sales Bakhuid but ka jingim mensiam jongu nagabinda ban bood ya ka nuksa ya ka jingim mensiam jongu ban poisha ujisu. But Francis de Sales Bakhuid ulalong u doctor jonga jingid. Namar ulak batay binia kumno ngilaban idya u Blei. Dena kata ka daw bala kabalang kapenbanaru iyawu baulong u doctor jonga balang. Doctor jonga balang. Manopade doctor jonga balang. Ki doctor jonga balang kilong kiba tray shitam ban pinne ya ke jinge but kiba hikai shirhem ya ke jingi kai jonga balang ya ke jingi kai ba tinrai jonga balang but nagabinda ban yada ya ke jingi kai tinrai jonga balang ki koloi ruban shashitam teminda manga ban mapi ha ke jingim ke jongi ngiru ngi de balong doctor jonga balang namar bale ngi haben im ya ke jingim ha uji su Christ ha kaba pinne ya ka jinge what happened kino ki jinge ko himmen ko para Francis de Sales Bakhuid ulanguru uba nishai court ya u gentleman saint namar ya ka rukam ba ula traishitam ban pindu no ya ka jingdom jungu ya ka rukam ula traishitam ban penchai jai ya lade wan haba udon bon jai ki jinge hapo jungu ulam kum mangi iwei pa iwei ula don ke jing dona ula don ke jing tolot udon buon ki jinge ha ka jingem ke jongu ki jing pang ke jing shitom ula im tang sanpo hindriu snem karita but ula pindap tang arpu snem jong ke jinglong bishop umpat yo ban rekeri ke jubilee jong ke episcopal ordination Henry bale ka balang kalakin kordor palat iyawu Balai ke jingi kai jongu kalong kaba kongsan wat mindaru ha ke jingim ke jongi dena marba ulalong uba IT lut yala ke jingim nagabinda ke jing shakri u Blei but kapang jingim jongu kalong but ka focus jong ke jingim jongu kalong ban le ya ka mon jongu Blei le ya ka mon jongu Blei kaba mut do the will of God man ka kelip ma jong ke jingim jongu ula im ban pindap ya ka mon jongu Blei Manga ban mapi ngide ban im ban le ekamon jongo Blei omde ban le ekamon jongi brio ladang ngi im ban le ekamon jongi brio ka jimma kalong ki brio ki bangi shakri ki brio ki bangi persyam ban pensngaba kilaman yalam bakala yangi shaga jingjot namar katbangi dang le ekamon jongi brio ban pensngaba ki brio wakaba ki le yaki kamsuniu le sengi haban kongo yaki Lesing haben Krishan yaki. Hagane ka parte ka ba minda don buon gibriyu ki bale ya ke monjung gibriyu ki ba pinsnga ba ya ke briyu but pi persyang ban kro ya ke briyu da ka ba bud din ya ke nuksa jingim junkie Henry kae ka ba pinmen saw ya bon ngot ke mensiam pinjot ya ke jingim junkie bon gibriyu de namar ke ne ga daw lese lada don ki nongsen shar ki ba kro yangi ki ba penbor yangi ban le ki kam suniyo bon sen lese namar ka daw ngiting ni namar ka daw ngi don de jimmen toy da ka ba shakri yaki ngi kongu yaki kai ka jimma ngin saduna ka baneng nginum laban shakri ar kenran Henry Francis de Sales Bakhuid ha ka jingim ga chongo ula im shisha ya ka jingim rangka badutrai ula im ya ka jingim kabajanai but de nagata ga daw haba Francis de Sales marwe ula le shaka shablei kalong ka jaka bala poi shaka ti jongi non Calvinist kiba pinbriang ya ka jinge Calvinist kiba persha ya ka balang Catholic haba ula le yala marwe shimet wadlada ba don bon ki jinge ulala ban kring ya ki Kristan lemba ke jing to Bakhuid jongu lemba ke jing yalap jongu lemba ke jing kendo shime dike brio ulala ban pinpai biang ya ki Catholic ki bala ino ya ke jinge ko himmen ko para uwe ubrio lemba ke jing trai shitam kumba hindriu snem ulala ban kring ki vei kae ka daw kalong ula im ban le ya ka mon jongu Blei
ula im ban pendap ya ka sain dur ke jongo Blei haba manga ban mapi ngi im ban pendap ya ka sain dur ke jongo Blei u Blei unsa shindi pura yangi unsa yalam lendi yangi badunsa yalam yangi syakata ke kerdan kaba omdon mano balaban mudur omdon mano balaban posniu haga jingim jonki lada ki bryuki isi yangi namar ngi le ya ka monjongo Blei kalong ka babashibul kamindoi ayu bangi pensno ba ekibryo la ka bapin ken ya ka monjongo Blei ki bryuki niap mangiru niap Henry kaya ka banne junom kalong ge jingidu Blei kalong kaya ka banne junom kalong ga hima jungo Blei ban ngi haban treshitam nagabinda ka hima jungo Blei nagataga daw kadba mindakas ngi reke ya ka jingia balenga jingia namar kapsgi buram jongi kelong balului kalong ge jingia kasngi buram jonga jingkalat saus pas nem jonga Francis de Sales Bakhuid kalong ge jingia Henry kine ki belaya kidang imbentaru hapadeng jongi mindakasi hagene ki Ukrish Bakhuid ngi kenmau yaki bangi duai lempa jongi namar wat yaki belaya kimpat yap kumbangi perkan Henry ki im nama uble ulong uble baim kibayap hau Kris kidang im nama ujisu ulamipat na kibayap day na kataga daw kibryu kiyap hau Kris kibryu kiyap haga jinged kibryu kiyap haga jingkuin kibryu kiyap haga bale yakamon jongo bale kinom iyap pinban ki im namar ba ki im wat mindaru ngikin mau yaki kumba ngikin mau yaki bayi batoin jongi ba kane kalong gadaw ko himen ko para ngidon kamban le yakamon jongo bale ngidon kamban im yaga jingim kabakoi kumba ujisu ulabtahangi mindakasngi lemba uyanis Bakhuid hakashiti jongo lada ngi im nagabenda ukris lada ngi kongo ya ujisu Kris lada ngi pediang ya u ngin salai luit na ki pop ki sang jongi baro ngin salai luit na ka jinge babon jai jongi haka jingim jongi ban ngin saya kendo ujisu haka jingim jongi haka nega sni ko himen ko para kadbangi reke yaga jingdap sauspa snem jonga jinkla jonga Francis de Sales Bakhuid ngi duwai lemba ka jinge silem jonga Francis de Sales Bakhuid but une urikuin ulong unong da jonga seng jongi but kum juru nong da jong bon ngot ki seng bon tiligi seng hasatala ka perte seng rinium kinde but seng rinium shinran nginam duwai ba undang long shisha katalong jonga jinga e nagabenda jongiru banyakendo ujisu haga jingim jongi nga kot nga verepi ive banambu yaga jingdowai nagabenda ga seng jongi MSFS mindakasngi missionaries of Saint Francis de Sales ba lemba ka jinga sai jonga Francis de Sales Bakhuid ngindupla ban shakri shushu ya upai jongo Blei kamdame yaka ministry jonga jimpen timai mensiam jogi bange kumbangile lemba ki retreat center but bon ki jaka ngi don ki retreat center but lemba ki retreat center ngi yarap ya upai jongo Blei banya jan badu Blei kane kalong kawe ka ministry ka ba konsan jonga seng jongi kumjuru yaka jingi kai yaki kinda kumjuru yaka jingtre haki parish but haga seng jongi ngidonro yaki Francalian associates bad makiru ki board yaka jingim mensium lada don napdeng jumpi mano bakwa banlong ki Francalian associates pilaban puson yalade lese pilaban pediang yaka jingim mensium jonga Francis de Sales Bakhuid ban yajan badu uble ban yajan badu jisu utrai un karku kardo ya pemenda kasngi but ngi duai nagabenda jompi but piru pinang duai nagabenda jongi ka ministry jongi kalong ka baseiso nagabenda ka burom ka jongo trai ko jisube id ngis ngongo yame nagabenda kanegasngi ngis ngongo yame nagabenda ka jingdap saus pas nem jongo jinglan jongo Francis de Sales Bakhuid mendakasngi menangkarku kardo yangi menangkarku kardo ya baro ki babut ya ga jingim mensiam jongo Francis de Sales Bakhuid
ngi dua iru jisu hakini ke pon naga binda ki ba pangi ba shitam naga binda ki ba don ke jinge babun jai kerku bat pen slay yangi lempa ke bor jome enya ro ya utrai jisu Christ